kuchekuru chakubuni bagaka igondo MCA we ward ya Masige West kutoka Mubati na ndege gonde deputy speaker Kisii County Assembly na inche na chira asingi nchokolanta ne nchebene geko yareke na yumugana Jeff ekena tegera n'abantu bakwara samnaringe ntakana weruwanire obekire byasara okoba yemoko ninyanda mam abantu ba mutiro ralire nera tukwanirero nabwana ngitigange chimbarere sinakora bobegake egentunda tabana kemo ekwara deputy governor era na ningo sokere nkilinga na mbeya mo nera bana bodaboda mwaka nate notanga bana bodaboda mpanda bachikora masi na bakwa na moirire esukali na masabo moko baonera mono bama itegento bakwa abantu bana baya sana mo baonera bakwa weri kurbareke na moireru bono moko onera bana bodaboda na bakogenda baira mas lakini rende mas my sister, we want to ask God to bless you akoba na singa kiyobo kendu na ande kubwa mono injoni assembly ya Kisii mboro nawe kurepresent mugaba na ito Paul Simba Arati mwanjite Paul Simba Arati mumu anjete mbale ngabanje Simba Arati mbuya mono bono esenye nje amasikani amana chagaba rokiraiga mheshimiwa Bebo ntwabuta umo deputy governor Orengo asenye nchoyo bokayayu namangane ko yakibasa cy'abantu ekabakora imirimo etutayite gusaba into twamurusia ahego kuliko into gokorusia mu wanja murige nanana renge chairman y'abantu bakorika nanje mune deputy speaker into natini mutu wantu karufurio Orengo na mwakikishira na murika sama tangaya ntoli ko murusia igota atwara bwende bwesi aho mwana wemeremo egera konye family yatigere mwana musinyi ndo wanja wewe bona make sure nkiwa kwa rana hikire gukwana liro balitoke omwana agende gasi nyasa na inche mheshimiwa Musotebere igoro go chake foundation ase njo konye mwana mmoja ngorunde chirwe 10 egere konye ase niskufu mwana na nyasa basenganga ndakwa mentara lakini yumubate candidate yobo gabana okurukunyandireja mate ararige kero kende aratiga simbara kore myaka 10. Okay, now na tebiwe ngeli bageli asokumo rank omweshimiwa Elicha Abebo mbalinga bakumwali ga speech ya gabana mbuya mono